Pinil so video long nali tumha nampik lang ponji mate nang kethan ponji labangke Ayushman ka card ka salam ji afa nali tum list long nali tum amen duma vema labang so aputhak si la so video long nali tumha nampik lang ponik po mate nang than pachini ponik po nali tum hemi ni lun pensta me nali tum amen duma vema la pel amen do pulte koson si la so card bang ka download neng ji mate ka apply neng ji ma labang so aputhak sta me la so video long nali tumpan nang than pachini ponik po lasi nali tum labang so YouTube channel subscribe kilang pelote pada depin pen nali tum subscribe igmon la pela sonson informative video kilang long ver jefan bela jan stame theglong ji hodak stame nali tum berpon ik denon tang denon pathek pen koson si Ayushman card kasimar ji afan nali tum amen doma vema pu kilang neng ji la so a process le chethan pon lonang Ayushman a card kasimar ji afan Ayushman a card at least nang litum amen doma vema pu kachilang ji afan nang litum la screen along ka thek pon long beneficiary.nha.gov.in la so website long wang ignang po la so website long wang igdet pena feed nang litum screen mat nang litum mobile long stamil la sonar jan thek long ji la pen kidam tang hut ke dak login ji afan dak operator atum si login unchot stame puthot non na bangke dak beneficiaries atum stame dak pen login option long ponik ji la pen labang la so website long nang litum dak pen futures kelong ji la bangke Aadhaar card link linking la pen add member la pen rido eKYC la pen check status nang litum la flip future labang so protel long pen long ponik ji Ayushman card kasimar ji afan nang litum amen doma vema po kachilang ji afan dak pen aprang sin nang litum mobile number ber pen login pon paprang nang ikpo login ji afan nang litum dak mobile number ber ikon mobile number ber igalo pulote nang litum la puaku ngana theklong ji verify pu theklong ji la verify dim nang litum ber ignang po verify long ber igdet pena feed a page mate dak loading ikpo la pen dak verify bangke verify igalo dak nang litum theklong ji la green tick dak do ikpo la pen OTP bangke nang litum a mobile long stame nang le ikpo la dak kipidun a mobile number mate no nang litum ka fill up a mobile a number along OTP fan chong hong ikchet nang po la pen OTP abang nang litum a mobile long nang le ikpo la pen type OTP pudui la sodim nang litum ber nang po OTP ber igdet pen a feed puthot dak captcha theklong ji labang so captcha kido nang litum mobile long stame ka prek si do igji la pen dang nili mobile long stame ka prek do iglo la pen enter the text pool la sodim ber ignang po ber igdet pen a feed nang litum dak pen login pon ignang po OTP afan chonghong ikcher lo nang OTP la pen captcha stame nili fill up pon ikelo la pen nang litum stame fill up ik etlo polote puthot la login arjan duiji la login arjan long nang litum ber ignang po login arjan long ber pon igdet pen a feed puthot dak Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana pulasona chiklang ikpo nalitum a mobile long stame la pen non bangke nalitum amen duma vema beneficiary do kalang ma kalima labang so kachilang ji afan scheme amen select pon paprang nang po scheme amen long bangke dak already PMJAY do iglo la pen puthot dak state select pon nang po state la bangke nang likunat state pen ma la so state dak fill up pon ingo state fill up det pen fit sub scheme nang litum dak pen theklong ji sub scheme long asa do ji la pen AWH do la pen NFSA la son do ji nang litum la NFSA nang litum select pon ingon NFSA af la bangke nang litum job card dia ita ration card afan la donc se ration card ave pulo nang litum asa stame chok la pen WW la pen AWH la le select dun stame ngati chong weapon extame chok lo la pen puto dak pen district bang select pon ignang po district select igdet benefit search by pu theklong ji nang litum la po kung theklong ji la search by adim nang litum ber iko la pen family ID pudui family ID la bangken nili dak
ration card si ke select pon apot si family ID labang ber nang po family ID ration card number nalitum la family ID adim berik nang po berik det pena feed search option wang ikpo la pena litum search nang po nili non fill up pon ikpo la pena applying process na peklang pon to ikpo family ID berik det pena feed nang litum la search po option do ji labang so bottom long nalitum berik nang po labang so bottom long berik det pen dak page bang loading ikpo la pen nalitum amendo ma vema nalitum dak details bang tek pon long ikpo labang ke nili mithang ration card number nili dak berik lo la pen dak nili men la pen nili hemasor la pen amendo iglo la pen nona bang ke koson si KYC nang po mate card koson si semar nang po amen bang dak dudun iglo la pen koson si non labang so card kilong po la pen customer nang ji labang koson si customer nang ji labang so a process bang ke pinap video long nang litum panang than pachini ponik po nang litum aprang si nang litum amen duma vema la check ingon jong si do pulte koson si labang so card bang ka olay nang po la pen kai fly nang po labang so aputhang nili nang litum pan video na one pic po labang so video comment along nang litum taw ingon nilitum amen sita medo la pen lapen koson si KYC nang po lapen koson si la so card ka olay nang po labang lason nang litum comment hodak pigon la lapulde ni lista me na video ako nang 1p2 ik po la so video lang bang nili nang litum pan dak details bang na non bang nang pachini thain elo athema dak penang an ke claim nang ya sondolang la si non full video jong sinili pithor lob dala so video la bang ke 20 minutes an le rogi la pen technical problem ta do la si nalitum comment long pi gon nalitum tala amendo ma we mala nalitum ration card pen check paprang igon jong sin nalitum amendo pulote card ka download nang ji la pen koson si KYC full KYC claim nang ji la so puthak nili nalitum pan nang than pachini ponik po tangde dume thakme kadu kawe kar british 2.0 YouTube channel long kelangara do an pastame nilin pen cardom to change your